Gott huet eis als Mënschen erschaf. Reng, perfekt, wéi dat Glas Wasser hei, oni Fehler. Wenn die echt Mënschen Adam an Eva hunn sech entscheet, op den Deivel zu lauschtren an dodurch kom Sinn an Liewen. An die Sinn, die verirwen den Adam an Eva all hireieren no kommen och eis. An mir Mënsche mache beis Sachen an eisem Liewen an wieder gesit, wir sinn mi proper Wasser. Wir sinn mi proper fir Gott, mir sinn mi rang wéi ma ursprünglich erschaf gouf. An dofir ka Gott einsch nëmi mat de Mënschen zu summen eng Bezeung. Mir hier wëll eng Bezeung. Mei wéi krimmer lo dat Glas Wasser nees zu eng Glas Wasser a proper. An dann fir das, de Jesus kënnt des Welt an hëlt d'Sënn d'Schuld vun de Mënschen op sech. Met denen dummer de Dür, weil Glas Wasser ass lo eigen. Gott schenkt eis ein neues Glas, ein neuer Körper, ein neues Leben am Jesus. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus.